This is a country where no transparency about laws and economic development is a facade of a country. You know what I'm saying? People expect prosperity and they get mass immigrations. The oligarchy is not only Russia, and the Trump family. This is the new political of the world, the oligarchy. So we don't have to sell our country. We don't have to sell our land to other investors. So it depends on us. It's on us to do what we have to do with our land. So Albania is a country that we are proud of. So and we want better politics. We want hospitals. We want schools. We want good life for our children. You know. I'm against this project because it risks the life of endangered species that are protected by laws, international laws, and this is our land, and we do not want to sell it off to outside parties. Protestoj sot për këtë padrejti që po e të bëhet vendit tim. Protestoj për veten time, për familjen time, për njerëzit që kam jashtë shtetit dhe pse jo të vinë këtu dhe të fillojnë jetesën bashkë me mua, aty ku e kanë lënë. Në rregull. Jam këtu bashkë me ju si një studente. Këta kryesën e Ukrainës, gjithandaj ku ndodhen ata. Është establishmenti po na kanë ndarë, po ne kemi të njëjtat halle, ne kemi të njëjtën Shqipëri. Beston përfundojmë prapa e ekurave. Ne e sërë më shumë, ne e sërë më shumë. I have felt more and more heartbroken every day, and I felt the need to come to my country and to give my voice here as well, because I think that everyone here wants to be here, and it has a purpose, and their purpose is that for everything to be better, and for us to make Albania better. I think corruption exists everywhere, my country in particular, and it's always the same thing. A small percentage of people who own everything have all of the power, and they abuse it. And I think it's time for the Albanian people to stand up. That's why I'm here to support them. We're suffering about the corruption, and of course this is just the first moment. The youth in here is just raising against this politics. It's not just the current government in general. So Albania never left communism. Now this is the chance, and that's why we're here. Ju për shinive tonë këto punë, tonë këj popull është i panalushëm. Protesta është i 4 muaj që protestojmë, protestat nuk do të nalen.
pa lëkujdua banorët e popullit të Rrjedhit. Jena 200 shtëpia këtu, si ka nga bit token. Edhe I kam tonaletët e babë se më ka zëptu horat e Dirëms. Ata si I napin votat e Dirëms, më zotnojnë sot, e kam me tapit rregullt. E kam shku në përgjigje tash 30 vjet, kjo është shteti jonë. Po këta nuk ka drejtësia, s'ka shtet. Edhe u kam kallëzu në fillim që nuk e keni të lehtë me marrë me egzua djesën e tjetër kuj e pronën e tjetër kuj nëse kjo është shmenuri se që ato ndodhen këtë vend. Na kenë dokord që të vinë ata zotnit, më arë më ashtu më konsultua me poplin, nuk një gjojnë, kujtojnë se marrin tonë këtë pasoni ata pa gjake, pa në gjanë që do bëhet to. Të mos na duhet të protestojmë veçmas. Ne duam të protestojmë. So I am here to protest for our country, first of all for its nature, because our country does not have a price, and neither does the nature. It can't be sold to anyone. No matter who that investor is, or no matter their status, anything, it doesn't have a price. We are protesting here, all our people are here today, and every day we're going to be here because of all the things going wrong in this place, you know. It's not only the Zvernets cause or only the Narta cause or only the Valona cause, but everything going wrong since, I don't know, 13 years, 3 decades, man. 大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。太阳星全效克菲尔益生菌现在进一步推出晚安加强版，添加纯然 GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。 太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便，要吃就吃最好的。